أنت لرسولي ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير الله 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 يا الله محمد يا رسول الله. Sungguh mulianya pekertimu, sinar bercahaya di wajahmu. Kaulah Rasul kekasih Allah, kau Rasul insan pilihan. Demi umat rela berkorban, jiwa dan raga kau taruhkan. Demi Tuhan kau tempuhi dugaan dan cabaran. Ya Dikemula kau menerima wahyu, hatimu resah tiada menentu. Khadijah mengukir kata-kata bahwa kau Rasulmu seluruh umat. Bila kau hampir memejamkan mata, lidahmu basah menyebut ummati. Kasih sayangnya tak bisa digambar, hanya salawat mengingat kasih. Anta li rasuli khitamu, anta lil maula syakuru. Abdukal miskinu yarju fadlakal jammal ghafir. Fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhir. Fa'aghithni wa ajirni ya mujiru minas sa'iri. Allahu Allah Allahu ya Allah Muhammad ya Rasul Allah.